lùm hát khả tí đọc nghe nghe đọ srong chân pi mê riêng bè hụ thìa tí môn ní cái xu thà ta gần sau là khá chia ai cái thìa bà con mình toàn vô pi nói chung mà đây bỏ ai cái thìa nhưng bạn sẽ hơi mưa làng vĩnh bây chỉ cần sau đại miền tạiประมาณthì là lựa ạ thế nó chỉประมาณthì cún rồi có xoáy cún hai nị từ sau là bảo viên nó chỉ chừng luôn cún bởi chừng miền rồi có sầu và tí môn ní cứ ấm trong cái chỉ ai cái thìa ấy đọ đọc ram ní có chỉ ai cái thìa đấy đại dương ai đã thề vì hai xoáy cún sầu từng đọ đọc ram nó chỉ ai cái thìa PA បូក 3 នេះអត់ទេព្រោះវាមានសញ្ញាបូកនៅចន្លោះនេះអត់ទេបាទ4ចែកនឹង x នេះក៏មិនមែនជាឯកធាតុដែរឬក៏3គុណនឹង x ក្រេ y បាទវាជាឯកធាតុបាទ 5x y ស្វ័យគុណ12បាទអានេះអត់ជាឯកធាតុទេដោយសារតែនីតិសន្នរបស់វានឹងមិនមែនជាចំនួនគុណវិជ្ជមានបាទវាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាមិនមែនជាឯកធាតុទេដក3លើ7គុណនឹង x y ស្វ័យគុណ40បាទនេះជាឯកធាតុឬក៏នៃ x គុណនឹង y នេះក៏មិនមែនជាឯកធាតុដែរដោយសារតែវាមិនមែនជាស្វ័យគុណចំនួនគុណវិជ្ជមានឬក៏0ប្រតិបត្តិទី2គេឲ្យយើងបំពេញអថេមេគុណនៅក្នុងតារាងនេះបាទអញ្ចឹងខាងនេះគេឲ្យជាឯកធាតុគេឲ្យយើងរកអថេមេគុណអថេបានន័យថាតួអក្សរនៅក្នុងឯកធាតុហ្នឹងមានតួអក្សរអីខ្លះរីឯមេគុណគឺជាចំនួនដែលនៅពីមុខតួអក្សរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1នេះ 2y អថេរបស់វាគឺ y រីឯមេគុណនេះគឺ2បាទជាបន្ទាប់មកយើងចូលខាងនេះឬក៏ 2x y គីបបាទអថេវាគឺតួអក្សរវាមាន x មាន y អញ្ចឹងវាមានអថេ x ហើយនឹង y មេគុណគឺចំនួននេះឬក៏2បាទឬក៏2ដក4លើ5 a b c ការ៉េបាទវាមានតួអក្សរ a b c អញ្ចឹងអថេរបស់វាមាន a b c ចំណែកឯមេគុណគឺដក4លើ5